uzi nawe epfo nyine kubera ayo matara akoze urutsinga nta kibazo nayo matara yo hasi arazifasha kubera ko ziba ziri kubona ubushobozi buhagije nyine nkaho ziba ziri muri demarage. Dukanga se cyane byo kuvuga ngo ziri guhanuka ntabwo zava isimbutse ikanyariya n'impanuka ariko ntabwo inyuze he hari mu mpande Bahinzi borozi, uyu mwaka wa 2025 kuri Military Advisor 250 tubafitiye inkoko nziza zibaho umusaruro, inkoko za saso. Tubafasha rero kubagira inama mu byiciro byose by'izo nkoko kuko ziraboneka iyo muduhamagaye kuri 0788 960 726. Tubagira inama ku bijyanye n'uburwayi bwazo, tukabagira inama mu bijyanye na demarage, tukabagira inama z'uburyo wagaburira ndetse n'uburyo wakwikoreramo ibiryo. Tugane kuri iyo nimero navuze hejuru 0788 960 726. Niturangiza turakwamamariza, nitumara kwamamariza niba ufite ibicuruzwa turagufasha. Tubafitiye kandi n'imashini nziza zizabafasha mu guturaga amagi mukabona cya cyororo mutagiye kuvunika. Izo mashini nazo ziraboneka mu byiciro byose kandi guhera ku mashini y'amagi 60 kuzamura. Izo mashini zirahari kandi ku giciro gitoya. Murakoze. Mahitaji yose ni kone kuvukisha ari kuvuka kimwe. Kona mahitaji yose ari kuvuka kimwe kabisa. Ushaka ko umunsi wo kuvuka ntabwo imashini itwara umugabo mwinshi. Ku munsi? Iyo imashini kuvuka ntabwo itwara umugabo mwinshi. Kubera iki? Kubera ko uhora yakutse.
kubera uzi ikintu cyo kikubitera no kubera nyine imedite ibirimo ihagije iyo medite temperature nayo biri gukomoka kuri medite niyo mpamvu akora buri umutse